나카얌 시행에 마사기 멘마르기 이랑시다 마니푸르기 이랑 사고 나가 쌌디 고 마니푸르수 란팜 아마 오이 aduga target na kamay toba may tay toba sini ko aduga kulay na kamay toba ada pai ba kulay suna kan thagelak pani ko ada yang thadar ka jani kulay yang je ko pasa thadar ka di phangdam lei ponte na thadar ini na tagana military gi ada gi pai raga drop torom bi ay ama torom bi ay pera thadar bi ay am lei poni ko si india ro na wai puliar to ri wai dra ma no me am thadar mi ni ko no chapun chapun thadar bi ay si hoi loi le ura poni ada mai tay sing hoi ka ya tare hoi pukhi di yok nga ga sa mane aina koi alam na harami noi di ba ko ayeng dang harabani koi kangu mana ba ko koi mapan da thukun bada ko sing chau thok ko noi di la la kala si doi ni na haram ram le ko adu ki pem do khoji ri yorum le ko koi ko chela ga koi ne gyan tar ko yek no me ana pro koi le ko koi ne gyan kang na tar ma di phada ba ko ji wa da tar pa ni ko sam yor kana siam dai sam yor kana tar pa adu yor le ko sini aldo hamara ngarang Monday nimita haitare Monday nimita moi state assembly da mana wahang amagi pakum pibani pibadu aduda masi national media so dum roi mak focusing tawi koi manipur gi khatna tana india khak ya kanogi mizoram khatna tana india gi oiba port ama khaksi mana kangthorok pa ama kangthorok pa ni ko hojik mana haibasida akhoi kano se manipur da na north east haitare ko protected area permit se har lo thore adu amuk no na thamjala ise Myanmar da hoji oiba magi film sina maram oiragani haiba pot ama mana pale sima pale number 2 da Myanmar gi da leriba hojiki military junta or na military junta sida koi attack tori ba ta lan songna riba koi militant sing haiga da insurgent sing haiga dra moi mayam sing se koi kanorgi US ka aduga then amana UK United Kingdom haibani ko United Kingdom gi moi gi foreign nation mayam sina ko moi sina koi mateng pangi training pi haiba pot ama sisu man phan tami sima tami adu ma khudam madam pi ko mana pi basi hajini odana su thabi gi duni 2024 di mamang sahi gi June gi tang taraga mapanda moi gi airport ta phai ya am koi foreign nation ma UK masa ma phai phabadu da noi maru yormi yawbudu masi phajana thigar wang pong to kanda masi Myanmar da mai dong training pi ba adu ma mi ne si moi khangi haiba pot ma sara ko ma dum pi re ko simle then adu ki nupa do thadukre handaki February thasda thadukre masi har jele na mani uji thadukre sile re aduga man amasu yam sathaiba khoi wa phum ma phung do ye ko ngasagi khoi mamang sahi hai tar ko si loram dai sai sida khoi foreign masa milbang masa se lising ani rom laki ka so ai jol sida thung ye ko ado moi thung ye ba ai jol thung jing ji ai jol gilabi da udi kai chakin khangdi mens patel tai di memarum sangi hai bagi pot amasu inkit amasu mana pi ko sini tawli sinje adagi silai silagi akhoi na udushi Muziki mana haiba wapum ama then central na lori ba mari period ama si yang se bako central government da ma koi Manipur si da tawlisi koi protected area permit si Manipur da gi lokhre ko Mizoram lokhre ko north land ba lokhre lokhre se koi myam loi khangye ji ko masikari gi lokhoi no haragadi maramam ta pidi lokhoi aro ka di PAP ko hai kali no haragadi foreign nursing hai tar ko ma pa to pale pak ta leiba sing India da sang tar gadi permission ama yawgada bani hai pot ama lei ba ko permission ama yawgada bani hai bani ado permission yawgda di sang bayati ado sang baya permission orga su sang baya da mi khara yawri ko China gumba Afghanistan gumba Pakistan gumba di mu sang bayati na adum lei koi lalho bagi kano oi ba pham sing hai tar ko Manipur gumba maru na Manipur gumba Mizoram gani yang kan pale sina galing sang baya ro na athang bathami sigi protected area permit se nauna thamjale hana congress ki matam da lokhomi ko lokhre ko lokhre adu train kanone na khoi changyeng ni na dum hai ko sahi manga amuk le kan da di amuk nauna thamjalak pani thamlak pare di hojik ti ka dore khoi foreigner am ta sang ma se se da di yade ha badi yade permit ma yor ga sangani permit tu kamai lok du na amani ko sangani hai re adaki siba foreigner sang ba ada athing ba ama thame sang dar ga su permit ama logo da bani hai re ko adu karam ba leibak saya hena Pakistan ga kanaga China ga di yaw ba yaro habam sul le ko si ko sigi marak sida amuksu mamangi government ta haitare Union Home Minister Amit Shah na torga akoi kano si FMR haitare ko free movement regime je masi si koi sanan gidi tamra sanan gidi ko sanan ba si mana sanan loi hai ado mari mathong di nati na dum hai ko khoi jot hai na gi ko matam da maram di masi external affairs ti mathong ni mana madu gi phong gi wa du external affairs ti order am ta lekte akoi gi central government ki yam noi tom le ko order yaw dana adum sana ba amana har ga dum sana ba ado officials je ingera iloira
ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯉꯝꯒ ꯇꯧ ꯉꯝꯗ꯭ꯔ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯅꯝꯐꯨꯒꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯔꯦꯖꯤꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10ꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ protected air pamina ating mathamjan ba adu hojing na kamai to ba sang ba yai sine kilometer sang ba yai si po sine ba masi ai phajana ka debate to ngi masi matang ba ko anak po ka order ko to omne ko adu na khoina khangi o india government na akhoi Myanmar da ujik thoi ba crisis so crisis se masida magi khut ama yawi magi kano ma lei se khut ma yawi di ku thon na ba te ko magi kari ba khut khudung sa na ba khada mieng ama thami ha po ba dudi akhoi na ufang se ufang yaw ko yengsi kano si Myanmar si state territory adugo then region territory ama lei khangi ko mayam pun mo lo khambira mak tani se ai na hai mak tani lo khambira tani adugo state house si masagi mogi state asi kaino har gadi magi community mayam sina punna kudarang mo chulai bani na sangi adugo kashingi adugo adagi na mayam si mai community the base ro state sinji same ko same basina maram morga lalhoba mayam sina pung koi koiraga Myanmar si boundary maya si loi kudaraga lei ko masi thengna bada awaba ma oye si akoi khangi aduna military junta na to budu loi chumi have nati ko military junta na to budu loi chumi akoi loi yaningi have di nati adura su uji military junta gi mana Myanmar sing ngai base lengak si mangak pada awa ba phim ma mayong ne na mayam na loi na dum hainari sini ana moisi hana ai 40% ko badang moina pairam ko dai khali ayam ba chapti kulai pai bola lo mayam na pai ko ado somna kanda kuki sing hari sina sinjine ko sin state sine ko sinji pai ra le ni aduna somna kanda tamburom da he section na ba moina kan hona rei se atai kaim na te masi mafum si san gi mafum ne ko gano gi atopa state amagi ne ko region amane ko region si sagang region hai ne ko masi da moina sanghen na ba kan hona ba uje kokti kan ngam de ko sile ado gadi nasagi India ki magi mien karino hai kanda India land yaw budi nati khoi le khangi India land yaw de ada moina kulai thadaram ba ya ma ta khoi khangdi madu khoi na nainaru ya ponte national kenol iskeno ni na ko khoi gi adu poto khoi na khangdi adu bo khoi na yeng ga di Myanmar ki Irang sida yamna sauna kulai thadari ba laibak si kanano hai ga di China sing China si yam palan kulai thadar jane ko thadari ba kulai se nakal ani mak thadai ko military da su thadai then military mayok ta lal hori ba kangu da su thadai ano ba lalong ano ba military junta ki da khwai ni hena moi da mapangan kan ba ya pose Russia na yam sauna back to then ako ma dei Russia yor pote de dore China so back to kari kino China ga back Russia ga back to ise dan mi ga thajal lakpa kulai ga European ga physical kusang to se kai no ha ga di nasagi US ke factors ne US na mana ka mai to ki bu kak to re US bu yor ba khoi ni se atai adam ga yor da UK yor da ni ko sumi ko UK yor da ni America ise nasagi ka no gi khoi ke no na matam to United Kingdom sa palam bo loi sala ba mayam UK ki masa mayam yor ni ko moi national ga oi wa ne ba citizen oi wa ne ko aduna moi je punna sale aduna lising ani ohum gi mathakta moi se leram ga ne khali manung sida ko lan yaw duna lan tambi duna takpi duna moi je ada lei ne ko just kamai to ki bo moi ne kudam moi na pi ri se moi mayam yor manung sida Ukraine ga Russia gi war da yaw ba kano bokta sanga ga se yok sale na hairam ne ko ako social media da ui mayam khabiram gani nasagi US masani khangde England gi kano UK masani khangde moi mar to kulai tabiraga mayam chona khut ko songna na kona na toraga aduda akoi sin kangu ma to tharo ki bodo akoi ui ko gai da thindok ki ko ui ko madu khoi phong no ura poni hojik man open na hair ko wane ko aduda sigi Russia yaure China yaure Russia ka China ga yaur kanda nasagi US na kamai to na man mateng pangdo ha po na malai okay jira to ko US na mateng pangge hai tar ga di kanai kutang na pang ni ha ga da sagi akoi India kutang to di mateng pang ngam di ko India gi mateng ji India gi mateng pangdo si kana na pangdo no Mizoram gi kutang na mateng pangdo ne ba aduna Mizoram gi sen sen na ngal ga sai keno da US ta sa amada sat to sing ji moi si amata oina si man da keno ma to gi mo ngam oi madu India ga men yeng jasno aina madu yeng ya ko ti ko yeng ya ko ti ko na ha ya ko ko ha wa ta ya ko ti ba aduna mai matak to keno to hom to mai to gi tawudadi ujik nakayam shenge ngasagi Myanmar gi Irang sida Manipur gi Irang sagu narga sadi ko Manipur su lan pham ma oi aduga
target na kamay to ba may tay to ba sini ko adu kulay na kamay to ba ada pai ba kulay so na kan thagelak pa ni ko ada yang thadar ka sani kulay yang je ko pasa thadar ka di phangdam lei ponte na thadar ini na tagana military gi ada gi pai ra drop toram bi ai ama toram bi ai pera thadar bi ai am lei poni ko si india ra na wai puliar to ri wai dra ma no me am thadar mi ni ko no chapun thadar bi ai si khoi loi le ra ura poni aduna india da di kamay to adudi sai india di manakal animakta yaudaba adum sai aduga magi kurung sa base yarge phangong na bone kurung sa phangna bone ba jini ko kamai dum kurung sa phangna no har kada taladan project mai pa hona ba den business ki lam da mai pa hona ba den tangai phadaga di sumai to na cookie man ni pasal orge kuchal orge torga tawi aduna akhoi na hawai tiki dum hai sagi cookie singsi india gi chok corner ama moi meng ama lei moi da ko moi da minung si ama lei aduna sagi sigi port se mama gi government na khangou deo aduna suspension operation toriba su toriba gamuze sumda kana su lok thoye haiba ada central government mo ai robi dise aduna ne ko man da sil be sen mayam do khoi manipur government na khangou de aduga manipur government na tawi desu madu so asol ba thabak ne di haibi ati tangai phada kana su leiba hoi soni manipur thoiba irang mayam singsi lotion ge hai taraba ing tapna phadana hana ge bai legi hai taraga di sagi suspension of operation ko khai bata su ko khai bata bani su ko khai raba ko tu sire ba adum sangna ba yare mai te ne sagi la ka to roe ko si posi baina leina ayah han barau santam jek okay akhoi moina harisi ai adum da di mante akhoi sagi mapan lepa ki mayam ama yoksalaga khosalaga matarama mapan kalena adu bin nati adum da mante moida logic am khaklei indiana moisi yam nusi yam lun to ko yam lun to maram di khange ko moi changya da bari na moi thadala da lan theman mane si akhoi aphung wa mayam malaysia kan na koina haino sin ngai ta ko asuna moi ki proxy army wena sadi ba kamu da moi na kabai to na ado thin to bido sundra aragi don sumna kanda mi gi chakhiba magi mo mapuru mayam sakre mai nupi mayam sumna kanda lerga protest tor ko da mana nupi to kamai yeyu dur sine ko aduna live thibai duni na na ma shi do so de shi ko kale ko adu bo action lor ko dai ko di khalini sile ko aduna akoina adum thaina de hongna adum khani assam rifle ga masagi sugi kadar sing siga ora daga na moi village volunteer ne hari kangu do adum samine moi ga adum laimi nei camp pulli then moi gi kangu gi akoi check post maya da adum tax adum lawi se akoi adum hawai de adum haira ga lakpasi koina hari je phane am haire adu action am da log de na jaga men si mana adum panti ko mamit adum usana de adum laiye ba ko adu laiye se kai gi no haira ga di hoji mai am senai sini ko sang bang senai sini suna kan senai sini ado tasingna akhoi state toriba manipur toriba ta mai sibu parliament ta bodika khara utare ko ji uri ko having our discussion ma lo male aina kan bada akhoi kan ugisi congress lo male akhoi ujiki manipur ta pr thampi matang si thawin na male sing tang si ado akhoi si khau ge pa ta tau de nai na re ada sagi prime minister si adum sai bagi pa adum tai ado thammi si matang da kai kai no government ki su report ma ma kan no thamakine ba ko adona akhoi madu bidan khara bangam te anyway sila aduna akhoi na ngai di kai na kan da masagi india ki karam ba state manipur da santori citizen singna awa am khang je kamai khang ge sin mayam na haini kashmir ko kashmir di national highway thing basi yauti thing de ko nam thing di free movement adum leheli akhoi gi di ka doi free movement lehen de chimatra mai te sing akhoi gi ka tare akhoi pukhi di yok nga ga cha mane aina koi halam na harami noi di ba ko ayeng da ngara bani koi kangu mana ba ko koi mapan da thukun ba da ko sing chau thok no di la ga kala si doi ni na haram ram ne ko adu ki pem da ko si uri yor me ko koi ko chela ga koi da gyan tar ko yek no me ana pro ko he ko koi da gyan kran na tar ma di phada ba ko ji wa da tar pa ni ko sam yor kana siam dai ga sam yor kana tar pa adu yor ko sini adu na india ki citizen ama magi mari pakta maning tam sa sab phangti natra aragi den mainland india ga chatuk kesin ya hante nro lei paki lo supreme court ki lo lei supreme court no ma pi judgment lei natra ade indian constitution da lei ko article 19 clause 1 clause d da yorin nro aragi di article 21 natra ko right to right tanuki right to life lei ne ko si lei bu mayam je kai kai chagi yong Dapat mayam ama ada sani ay liter na labi da palaga lay bagi ko nagagi sil naw sino teng pang bagi wari ko lay sini ko gari mayam pal tau pur ko mayam gari mayam pali mayum giana ay gaw ba luhong pandhagi luhong biyaw na nang laksa mayam lay bas sa payati ama tawati ado handok te ho je phau pa natra amit saji na ji hai da mi natro union home minister amit sahana mana akhoi akan action law na hare
kan action se kan action no nan kan lo ra bra am tang lo ra bra ado pre moment len ba si nan try to idon lo ra bra kam kan de hau doi no am hau doi no sine ko si object ti ko so mo gi moment si yen kan da sok ko na ma amuk thoi dai khang di si ki khutang da wari sana hali da ado wari sana ba lo ba da ngang wari sana ba da pol ta ba ngam de sine ko ado de sadam to bu dang ni ko sadam to wi ni ai ne ko ado di akhoi to kho person rule phau ba cookie singi kubam ning da tai natra moi thana bangam de hai tab natro india gi law se moi thana ngam de hai bane ba amron de dum har kani akhoi na moi pa khoi gi dan mi myam le tha da se da phu do sibe kano ni citizen ni natra ade kaptala halu do khoi misam ni har kane ba ko adu akhoi na wa ba khang de khoi di misam na tabra akhoi di india gi citizen na tabra moi gi lai la hen ba khoi na lai la ba kari gi no sine ba sigum ba mamai ani long ba mai thong yam ba india gi thongsil sina khoi khare se hai ni ko khoi khare ko adoni aduna sila kanta aduna ni sa khoina kogi ke ngi da Myanmar rongi humse yamna lumna lawrise ada Myanmar gi matem da ai panjar ge tang wat male matam se ko ko te ta beja te tang tham ge minute aman de lo ni te lo si akogi sainana Myanmar si thai de hona moina mogi oina hai tar ko buffer zone oina adum dai pot aman ada moi si anam ba sainana noi pai mus ado Myanmar si kan ba lebak ha kan da art mineral yam atang ba mineral mayam gi adu pai nang lei ba mafam ma le ko asi ati atop pa lebak kinga phang de sainana phang sainana nga si koi malem da kwai de ina kun ba lebak mo khanai se masida keno su yor ne koi Myanmar si po si yor ne ko aduna Myanmar se moi da thado ko pam de aduga sainagi ina khulaba ari sainagi technology mayam ma wa khanai mayam super power oi de honai se kanana pam de amo zagi US da pam de aduna sigi nakal ani ki lan se saina bung sikai yori Myanmar di ka yori ko mo da bani na Myanmar yu ar ha ka da impal yawi dana ni dana sai to na khu chunik pane ko aduna akhoi India na karam ba mai kai da karam ba mieng da no de si thamigi se masi wahang ama oi se masi tan khana bi wona ai bayam tham